श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासतिवताभ्यो नमः। ओम या माया मधुकैटभ प्रमथिनी यन्माया सुन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चन्न मन्नमथिनी या रक्तबीजासनी शक्ति सुमनि सुम दैत्य दलिनी या सिद्धि लक्ष्मी परा सा चंदी नवकोटि शक्ति सहित मम पातु विश्वेश्वरी। ओम नमः चन्निकाये मार्कण्यवाच होम यद्गुह्यं परम लोके सर्वक्षकरं नृणाम् यन्न किञ्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतं विप्र सर्वतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्सृणुसमः मुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं च नगण्येति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्तनमातेति षष्ठं कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिष्ठिता भूतानि तान्यामानि ब्रह्मणैव महात्मना अज्ञातयमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विश्वमे दुर्गमे चैव वर्यता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यस्तु भक्ता स्मृतान्नां तेषां स्थितिः प्रजायते यत्त्वा स्मरन्ति ते वेश रक्षसि तन् संशय प्रेत संस्थात चामुण्डा बारायि महिषासन ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी वृषारूढा वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्तारी प्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहनं ब्राह्म्यं समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्यते मतरा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नपशोभिता दृश्यते रथमारूढा दिव्यकोदसमाकुला शङ्खं चक्रं गदा शक्ति हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च स्त्राङ्गमयुधमत्तमं दैत्यानां ते अनासाय भक्तानां व्ययतधारयतायधानं च देनावानां च तावै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबल महोत्साय महाभय विनाशिनी त्रायमान्ते प्रचे शत्रुणां भय मर्दिनी प्राचीन रक्षमा महेन्द्री आग्नेय मग्नदेवता दक्षिणे बतुबाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतिच्यं भरणी रक्षत भाव्यं मृगवाहिनी उदिच्यं पथकौमारी ईशान्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वब्रह्मणि मे रक्षत दत्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षत चामुण्डा सबवाहना जयमे च कृता पातु विजया पातु पृष्ठत अजिता वाम पार्श्वेतु दक्षिण च पराजिता शिखा मध्ये तिनी रक्षत धुमा रक्ष व्यवस्थिता मालाधारी ललाट च भ्रुवोर्मध्ये यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुर्मध्ये स्रोतोरधरवासिनी कपलो कालिका रक्षत कर्णमूले तु शङ्करै नासिकायां सुगन्धा च उत्तरते अधरेचा मृतकला जीव यं च सरस्वती दन्तान्द्रक्ष कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च माया च तालुके कामिकी चिबुकं रक्षत वाचमेश्वर मंगला ग्रीवां भद्रकाली च निपृष्ठवंशे धनोदरी नीलग्रीवा वैकण्ठे नलकां नलकुमारी स्कंदयो खड्ग निरक्ष दाउमे भद्रारिणी अस्तोत निरक्ष अंबिका च मल्लीशुच नकांशलेश्वरी रक्ष कुशेरोष कुलेश्वरी तनोरक्ष महादेवी मनशोक विनाशिनी ललिता देवी उदरेश्वरधारिणी नभौच कामिनी रक्ष गुयंगुयेश्वरी तथा पुतना कामिका मेटु बुधे वशी वाहिनी कट्यं भगवती रक्ष जननी विनिवासिनी जंगे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फरुबा नारसिंह पाद पृष्ठ तैजसी पादंगुली सुशील रक्ष पादाधस्थल वासिनी नकंदट कराली कोइसिनी रोमकूपेषु कौमारी तचम्बागेश्वरी तथा रक्तबद्धा बसमं समं पार्वती अंतराणी काल रात्रि च पितं समुपतेश्वरी पद्मावती पदकोशे कपे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेदया सर्ववर्णसु शुक्रब्रह्मण्य मे रक्ष छायां चतुर्श्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षमेधारिणी प्राणापान तथा व्यानमुदयनं च समान कम्बजरहता च मे रक्ष प्राण कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च सदे स्पर्शे च योगिनी सत्वरजतम च रक्षत नारायणी सदा आयु रक्षत बाराही धर्म रक्षत वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्र मित्राणि मे रक्षत पशु मे रक्षत चन्निके पुत्रान् रक्षत महादेवी वर्य रक्षत भैरवी पदानं सुपथा रक्षेत् क्षम्मार करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी जय सर्वतः स्थिता रक्षां ते चानुमर्जितं कवचेन तु तत्सर्वलक्ष्मी देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं गच्छतु यदि च तु महात्मना कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्र धरावच विजया सर्वकामिका यमं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मते स्रङ्गमेष पराजित त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनामृतो पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् य पठेत् प्रणयो नित्यं त्रिसहस्रदानि तदैव कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येश पराजिता जीवेद वर्ष शतं सागरमुपवृत्ति विवर्जित नश्यन्ति वेदयः सर्वे लुता विस्फोटकादयस्तावनं नमश्च कृतं चापि अतिशम् अभिचाराणि सर्वाणि यन्त्रमन्त्राणि भूतले भूचरा खेचरा चैव जलधा स्वोपदेशिका सहजा कुलजा माला राकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्ष चरा गोरा डाकिनी च महाबला ग्रहभूता पिशाचा यक्ष गन्धर्व राक्षस
ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मान्ना भैरवादय नसन्ति दर्शन तत् ब्रह्मण नसन्ति दर्शन तस्य कवचरिति समते मनोनतिर्वदाग्या त्रेजो वृत्ति करम परम यशसा वर्तते सोपि कृतमन्नित भूतले जपे सतसति जन्निकृता तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलगत शैल वनकाननं तावत् मेदिन्या सन्तति पुत्र पौत्र किं ध्यान्ते परमं स्थानं तत्सर्वमपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं माया प्रसादतः लभते परम रूपम शिवेन सामोदते इति देव्या कवचम अस्य स्त्रीः अर्गला स्तोत्र मंत्रः ओम नमः चनिकाय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्क्षमा शिवदात्री स्वाहा नमोस्तुते जयतम देवी चामुण्डी जय भूतात्रियाणिनी जय सर्वगते देवी कलरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्रा विपितात्रि वरदे नमः रूपम दे जयम दे यशो दे दिशो जय हे सुरासुर शिरोरत्न निकृष्ट चरणमिके महिषासुर निर्णासी भक्त्यानां सुखदे नमः रूपम दे जयम दे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्क्षमा शिवदात्री स्वाहा नमोस्तुते जयतम देवी चामुण्डी जय भूतात्रियाणिनी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते दुर्गा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्क्षमा शिवदात्री स्वाहा नमोस्तुते जयतम देवी चामुण्डी जय भूतात्रियाणिनी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्रा विपितात्रि वरदे नमः रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय महिषासुर निर्णासे भक्त्यानां सुखदे नमः रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय रक्तबीजवदे देवी चन्नवन्न विनाशिनी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशोदय सुमशबेन सुमश धुमाम रक्ष मदिनी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय बंदे नगरे देवी देवी सौभाग्यदायिनी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चन्निके प्रणित दुरितापय रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय स्तुमतु पूर्वतम चन्निके वेदनाशिनी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय चन्निके सतमेता मातयन्ति वेद भक्तिदा रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय देवी सौभाग्यमारुक्यं देवी परमं सुखं रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय विदय दिशानाथं विदय बलमुच्चकै रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय विदय देवी कल्याणं विदय विपुलां स्त्रियं रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय सुरासुर श्रीरत्न निकृष्ट चरणमिकै रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मणतम जनकुरु रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय प्रचंड चनिके प्रणताय मे रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय चतुर्वेद चतुर्वेद समते परमेश्वरी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय कृष्ण समते सरस्वती मां के रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय हिमाचल सतानाथ समते परमेश्वरी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय इंद्राणी पता सदा पूजते परमेश्वरी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय देवी प्रचंड दर्प विनाशिनी रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय जीवेवत जननमत तन्न के रूपम दे जयमदे यशोदे दिशो जय पत्नी मनोरमा दे मनोवृत्ति अनुसारिणीं तारिणीं संसारं सागर सुकुलतम एवं तत्त्वं पठेत तम आस्तत्र पठेद शत्रु शतजति संख्ये वरमा प्रति संपदाम् इति अर्घस्तोत्रम् अस्याः किलकस्तोत्र परमोन्नतमनिकाय मार्कनिवासः विशुद्ध ज्ञानदेह त्रिवेदिते पृथक्शस्त्रे प्रभ्नमिताय नमः शोभानारिणे सरमित ज्ञानेन कीलकम् स्वपेक्षममाप्नोति सततं जपति तद्वरा सिद्धन्ति चारणादि निवासिनि सकलानि एतेन स्तोत्रमन्त्रेण सौदति स्तोत्रमन्त्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रेण सदि तत्र न कञ्चिदपि विद्यते विना जपेन सिद्धेन सर्वोच्चाटनादिकम् समग्रान्नपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्घमिमावार्कृता निमन्त्रयामास सर्वमिदं सुमं स्तोत्रवैचन्निकाय च तच्चगुच सकारस समाप्नोति सुपन्नेन तां यथा पन्यन्त्रणां सोऽपि क्षमममाप्नोति सर्वमेव न संशय कृष्णाय म चतुर्दश्याम् अष्टमं समाहित तदापि प्रतिगण्यमे नेतैषा प्रसीदति इदं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलनकम् यो निष्किला विदायेन नित्यं च पति संस्फुटं ससिद्धस्य गणो सोऽपि गन्धर्वो जायते नरं च पठत स्वयं कपि जायते नापमृत्य वशं यथा मृत्युमक्षमवाप्नोति गतप्रारम् कुर्वित न कुर्माणो विनशति तत्त्वज्ञातव्य सम्पन्न इदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यात् किञ्चित् दृश्यते ललना जने तत्सर्वतः प्रसादेन तेन जापमिदं शुभं शनैस्तु जपमानस्तिं तत्र सम्पत्तिरुच्यकै पतिरुच्यकै भवत्येव समग्रपि ततः प्रारभते बत ऐश्वर्यमत् प्रसादेन सौभाग्य रोगसम्पदं शत्रुहानि परो मोक्षस्तु यते स न किञ्जनैः इति भगवत्या किलकस्तोत्रं समाप्तं सम्पूर्णं शुभं भगवत्या किलकस्तोत्रं समाप्तं सम्पूर्णं शुभम् ओम नमः चन्निकाये मार्कण्यवाच अयं मार्कण्यवाच सावरणी सूर्यतनयो मनु कथते तम निशामे तदुपतिविस्तारगतो मम मामानुभावेन यथामनन्तराधिप सबभूपमाभाग सावरणीतनयो रवे सारोचिसेन्तरे पूर्वं चैत्रमं सम्मद्व सुरतो नाम राजावति समते कृतिमन्नले तस्य पालाय तस्मं प्रजापुत्र निवारिसान् बभुव स्तोत्र बभ कालविदं सिमनस्त तस्य तैरमति प्रबलतनेन नुनैरपि सतैरे
ते युद्धे नुनैरपि सत्तैरे युद्धम लोकः विध्वंसि विर्जितः ततो सोपनयतो निदेशः दुर्बोध आक्रंस महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः आमन्त्रिबले दुष्टदुर्मनुष्य दुरात्मभिः कुशोबलञ्च परितं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगव्याजेन हरितसमयस्य भूपति एकाकी हैमैरुम जगमगनमनं सततर्षमादाश्रिति सैमेधस प्रसन्तस पदाग्रणो मुनिषु स्वपशोभेतो कचोकन्ति सकालं च मुनिनां तेन ते कृत इततचनमितं तस्मिन् मिन्वयासमेष्टचित तत्र ममता कृष्णमानसः मत्वरं पालितं पुरममयायनं पुरमितमद्वितैतमत पालितेन वै न जाने स प्रधानमय सुरो अस्ति सदा मत मम वैर्वसमेधि कान्भोगानुपलक्ष्यते एवमनं गतानुतं प्रसादतनुभोजने अनुप्रतिद्रुवं तेदेव कुर्वती नवृतम् अष्टमे वयसीलते कुर्वती सततमेव संचितः स्वतितुपेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्च निशतो ततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र पापसमावेशे व्यवसमेवकं सदर्शस सपृष्टतेन कथं हेतुश्च गमनेत्रक शशोक इव कस्मान्तं दुर्मन इव लक्ष्यसे इत्याकरणवचो तस्य भूपते प्रणोदितं तं प्रतिवाच सतं वैश्य प्रशयावनतो नृपं वैश्योवाच समाधि नाम वैश्यो उत्पन्नोदनि नाम कुले पुत्रधारे निरत सदन दवात सद्विबीन सदनधारे पुत्रधारे मेदनं वनमव्याकतो दुःखी निरत चातो बन्धवे सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशलात्मकं प्रभृति सज्जनानां च धाराणां च त्रशंसिता किं न तेषां गृहे क्षमं क्षमं कुम्निसां ततं कथं ते किं सर्वृत्तद्विता किं न मे सुता राजोवाच येनेऽर्थ भवान् लुदे पुत्रदाभिनुदन तेषु किं भवतः स्नेहं मनबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमे तथेता प्राह भगवन्त कथं वच किं करोमि मम नाति मम निष्ठुरतां नम ऐसे पतिशोचनारं सहादितिशेनम किमेतं विजानामि जानामि मते यत्प्रेम शरणं चित्त विगणेष्वपि विघ्नेषु तेषां कृते मे निःश्वासो धर्मनुसं जायते करोमि किन्यन्यमन स्त्रीषु प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्योवाच ततः सहित विप्रतन्वस्यमुपस्थितौ समाधिनां वैश्यशोषच पार्थिव सत्तमकृत ततो यथारन्तेन संविदम् उपपीठ कथा काशीत् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवन् त्वां पृष्टो मिच्छामेकवदा स्वतः दुःखाय अन्मे मनसा स्वचितय तथापि न मम तं गत राजस्य राजमेष्वखिलेषु बीजानतोऽपि यथागच्छ किमे तन्मुनिषा तम अयं च निकृते पुत्रे दारे वृत्ते तथोजित स्वजनेन सस्मते तेषु आदि तथाप्यते एवमेतदथां च द्वाभ्यत्यन्त दुःखित दृष्टदोषस्य विषये ममता कृष्णमानसो यत्किमेतन् महाभागे अन्मोज्ञान्योरपि ममास्य च भवतेषां विवेकतस्य मूढतारि शिरोवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्भिश्च गोचरे विषयाश्च समाभागयन्ति च पृथक् पृथक् दिग्वन्ना प्राणिना केचित् तत्र तथा परे केचित् तथा रत प्राणिनां तुल्यदृष्टया ज्ञान्यो मन्यः सत्यं किन्यो केवलं यतो हि ज्ञानं सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणाम् एतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च एतेषां तुल्यमन्यते ततो भयो ज्ञानेऽपि सत् पश्यतां पतगं च वचन् सुषु कर्णमोक्षं मोनं पीड्यमानमर्थे क्षुधा मपि क्षुधा मनुष्या मनुष्यव्याघ्र सविलासा सुता प्रति लोभा प्रतिपकाराय तन्न पश्यसि तथापि ममतापते महोगत निपातिता माया प्रभावेण संसारस्थितिकारणं तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगपते माया हरे च शातया सम्मयते जगज्ञानमपि चेतांसि देवी भगवती सा बलदा कृष्णमोहाय माया प्रयच्छते तया विसृजते विश्वं जगदे च चराचरं सैषा प्रसन्न वरदा नृणं भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्होति सनातने संसार बन्धुहेतु च सर्वे सर्वे सुरेश्वरे राजोवाच भगवान् कायिषा देवी मामायति आभवन् प्रभृति कथमुत्पन्न सा कर्मा सचकिमिति प्रभावाच सा देवी अक्षरूपाय भवत सर्वस्त्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्म विदम्बर नित्येव सा जगन्मूर्ति तया ततो ब्रह्म विदम्बर ऋषिरोवाच नित्येव सा जगन्मूर्ति तया मे सर्वमिदं ततम् तथा ते समुत्पत्ति श्रेयतं मम देवानां कार्यसिद्धम् इदं भवति सा यदा उत्पन्नाय तदा लोके सा नित्येव विधीयते योगनिद्रा यदा विष्णु जगते कारणे वैकृते आस्तिरे समवजत् कल्पन्ते भगवान् प्रभो तदा दवसुर गौर विख्यात बधु कैटव प्रबोधन च जगत्स्वामी यता मुच्यत लघु बोध सक्रियतामशो हन्तुमेतो महासुरौ सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्म प्रजापति तृष्ट तपसुरौ चक्रो प्रसूतं च जनार्दन तुष्टव योगनिद्रा तम मेकाग्रहृदि संस्थिते विबोधनाथय हरे हरिनेत्रं कृतालयं विश्वेश्वरं जगदात्रि स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरतुलां तय स प्रभो ब्रह्मवाच तं स्वाहा तं सदा तं रिव खड्कार स्वरात्मिकाक्षदा तमेक्षरे नित्रे तदामत्रमिका स्थिता अतमात्रा स्थिता नित्य अनुचार्य विशेषत त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देहि जन्यपरा त्वयि तदादिते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवे तमक्षन्ति सर्वदा विसृष्टा श्रीरूपादं स्थितिरूपाच पालने तथा समृद्धिरूपान्त जगत्तस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुति महामोहाच भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृति तुम सर्वस्य गुणत्रय विव्यापिनी कालरात्रि महोरात्रि महारात्रि सिद्धारण तम श्री तमेश्वरी तमृतं मुदिर्बोध लक्षण लजापुटी तथा तुष्टि तुम सन्धि सन्ति वच
खड्गिनी सुलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चपिनी भेणा बसुन्नी भुसुन्नी परिगायदा सोम सोम तरा शेष सोमेव स्तुति सुन्दरी परापरणं परमा त्वमेव परमेश्वरी यचकिंच वसुसखिलं केतसर्वस्या सति सत्यं किं श्रूयते मया एतय स्त्रठातय पातय जगत् सोपिनिद्रा वसं तकस्त्वं महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम् अमिशाने वत्सकारिताथे तो कथा कथतु सत्यवान् भवेत् सातमितं प्रभावैः रुदारे देवी संस्तुता मयेत दुरादशा वसुर मधुकैटभ प्रबोधञ्च जगत् समिनियतां मुच्यतो लघु बुधस कृतमशौ हन्तुमे त महासुरौ ऋषिरवाच एवं तदा देवी तामसि तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनाथाय नियन्तं मधुकैटभं नेत्रशनमिका भावहृदयवस्ततो रस निर्गम दर्शन तौ ब्रह्मणो व्यक्त जन्मन उद्धवजन्मातमुक्त जनार्दन ये कारणवे हि सैन सदृशते च मधुकैटभरात्मन पतिवीर्य पराक्रम क्रोध रक्षासमुक्त ब्रह्मणजन तद्यम सुमताय ततस्ताभ्यं युधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रवरणो विभूतापते लस्मत मामाय विमयुत उत्तमन्त वरस्मत प्रियतमिति केशवं श्री भगवान् वाच एवमे तथेतातुष्ट मम पद्य भूपापि किमन्येन वरेणात एतावत् वृत्तं मया ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यमिति सदा सर्वव्यापमिमं जगत् विलोकिताभ्यं कथितो भगवान् कमले क्षण आभं जैन त्रविसलिलेन परिपुत ऋषिर्वाच तथेतु भगवता शङ्खचक्र गदा वृत्ता कृतचक्रेण वैचिन्ये जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्थितं स्वयं प्रभा भविष्यति यास्तु भयस्त्रेण वदामि ते इति श्रीमार्गं पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देमात्मे प्रथम मध्यमचरितास्य विष्णुऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्टिकसन्दसकमरी शक्तितुराभिजम् वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रजपे विनियोगध्यानम् अस्य परशं गदेषु कुलसं पद्मं धनुकुन्निकां दन्नं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्ते प्रसानन्दनां सेवे सौरिवर्धिनी महालक्ष्मी सरोजस्थिताम् ओम ह्रीं श्रीवाच देवासुरमवद्दित प्रणोदस्तं परमहेश्वर नमन्ते देवानां च पुरन्दरे तत्र विजयस्मागरे देवसं पराजितं जित्वा च कलं देवान् नेत्रवन् महिषासुर तत्परादिता देवी पद्मयोनि प्रजापति पुरस्कृतकथा तत्र एतस्य गरुडः यथापुतं ततो महिषासुर चेष्टितं त्रिजया कषाय मातृभवति वस्त्रं सूर्यन्दाग्नयमस्य वर्ष च अन्येषां च अधिकारां च स्वयमेव तिष्ठति सुरनिराकृता सर्वे तेन देवगणा भूमे विचरन्ति यथा मध्यमहेशेन दुरात्मने तव विचेष्टितं शरणं च प्रपन्नास्म वदतस्य विचिन्नतिम् इथं निशम्य देवानां वचंसि मधुसूदन चकार कोपसमुत्स भ्रुकुटी कुटिलाननौ ततोति कोपपूर्णस्य चक्रीडो वदना तथ निसक्रमः तेज तच्चैकसम गच्छत अतीव तेजस कुटं चलन्तमिति पर्वतं ददृशुस्ते सुरा तत्र जलावयतमनन्तरम् अतुलं तत्र तेज सर्वमेव शरीरजम् एकस्तं तदवन्नारी व्यभिरकं त्रयं तेषा यदभूता भवत्येषा तेन जायते तन्मुखम् इमेन च भवत्केषा दावो विष्णु तेजसा सौवेन स्तने मध्यम चंद्रेण च भवत् बारुणेन च जंगोरु नित्यं तेजसा भुव ब्रह्मण तेजसा पादतदंगुलिर तेजसा वसुनां च तदंगुलिर कौबेरेण च नासिका तस्य दन्तात् समुता प्रजापत्येन तेजसा नयनात्र तेजगेता भावक तेजसा प्रभौ च सनय तेज ब्रह्मण बनिलस्य च अन्येषां च एव देवानां समभव तेजसा शिव तत समस्त देवानां तेजराशि समध्वं तमिलोके मनं प्रभुरमर महिष्यति ततो देव विनुता भ्रष्ट ततो देवा ददुतस्यै तस्यै स्वानि उदानि च ददावसनिं शिलया पानपा सुलं सुलादि निष्कृत ददतस्यै पिनाकादृग चक्रं च दत्तवान् खड्गं चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाट्य चक्रत शङ्खं च वरुण शक्ति ददतस्य उतासन मारुत दत्तवान् चापं पूर्णे तथैक्षति वज्रमिन्द्र समुत्पाट्य कुलिसार मरादे पद ददतस्य सहस्राक्ष घण्टामैरावता गज कालदन्न दमदन्न पाशं च मूर्पति दद पदपति चाक्षमादा दद ब्रह्मा कमण्डलं समस्त रोमकूपेश निवरस्मिन् दिवाकर कालः ततमान खड्गं तस्य चर्म निर्मलं क्षीरदा चामरं हारमादरे च तथा मरे चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा सुब्रह्म केवरं सर्वबाहुषो नुपुलौ विमलौ तद्गर्भे एकमनोत्तमम् अङ्गुलिरेकरत्नानि समर्थानङ्गुलीषु च विश्वकर्म ददौ तस्य परशं च तिनिब्रह्म अस्त्राण्यनेकरूपाणि ते पीतं च दंसनम् अम्लानं पङ्कजं मानं शिरशिरे चापनम् अददलिदत्तस्य पङ्कजं च तिशोभनम् इमानं बानं सिमं रत्नानि विविधानि च ददा वसुन्यं सुरया पानपात्रधनादित्पस्य ससर्नागेश्वर महामणि विमोषितं नागहार ददौतभ्य दाते पृथिवीमा नैरपि सुरदेवी भूषणे राजदेशता समानित ननाद च साठा समर्म
तस्य नादेन घोरेण कृष्णम प्रीतन्नव अमायतते महता प्रतिशब्द मानवते चक्षुभूषकला लोका समुद्रात् कंपिरे चचार वसुधा सकल समयधर जयति देवा समुद्र तमुचुसिम्बान्यम तुष्टुभं मनयचमे भक्तनम्रात् मोतय दृष्ट्वा समस्तं संशुद्धं त्रैलोक्यमुरारय सनदाखिल सैन्यते षडशत्रुदायदा आख्यमितं दितिकृत दभ्यब्रह्मै सहस्र अभ्यदा बततं सदैरसुरैरसुरैर्वृत सदर्शतो देवे व्यातलोकं त्रयं तिसा पदकान्त नत भूमं किरीटलिखितं वरं क्षोभितशेषपातालं धनुजनि सुनेनतं दिशो भज सहस्रेण समस्तं व्यत संस्ततं ततपविते युद्धं दिव्यतया दिव्यसुरातिशं शस्त्रास्य बहुधमुक्तराधिपित दिगन्तरं महिषासुरनेणासि चिक्षिराख्य महसर युधुचा मरचव चतुरङ्गबलान्वित रथानां ते सर्वी भास्कलो रुद्राख्य महसुर युधियुतानां च सहस्रेण मानो पञ्चदशि शनिशैरशिलो महसुर आयुधतायताय सर्वी रस भास्कलो युधुरणे गजबाजी सहस्रगिरणे परिवारित वृतुरथानु कोट्याज युद्धतस्मिन् युद्धत विडलाख्यतानां च पञ्चाशतरथ युत युधुसमुखे तत्र रथानां परिवारित अन्ये च तत्र युतसो रथनागैर्वित युधुसमुखे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिभिः सहस्रेषु रथानां दन्तिनः तथा हयानां च युद्धे तत्रामनमहिषासुरः तोमरो भिन्निपालः स्तुतिभिर्मुसलै तथा युधुसमुखे देव्या खड्गै परशुपट्टिसे केचन्दचिक्षुर्वशे केतवे तथा परे देवी खड्ग प्रारयते तथा मन्त्रप्रचक्रम सापी देवी ततस्थाने सहस्राणि चन्निकालिले प्रतिच्छेद निधवस्त्राथ वर्षणे अनयतनना देवी स्तूयमाना सुरर्षिवे ममचासुरदेहेषु सहस्रनेस्राणि चेश्वरी स्वपीकृतसटो दिव्यदान केसरी चचार वसुधा चैनुविनिशभूतासन निश्वास यन्मयं च इदमनैव सतसमुता गुणाशत सहस्रश युधुस्ते परशुभिर्भिन्निपालासि पटिसे नाशयन्तु सूर्यगणं देवी शक्ति पवनत अवदान पतयन् पनसंगते तपरे मृगाय च तथे बन्ने तस्मै महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन कदया शक्तिरेष्टिभि खडा खड्गा दिवी सतसो निजगनमा सुरान पाताय मास चै भन्यान घण्टासन विमोहितन असुरन भूमि पासेन बदचन निकर्ष केचि विद्या कृता तिक्षे खड्ग पाते तथा परे विपत्ति था निपातेन कदया भूमि से रहते बेमुच केचिद्रु दिवं मुचलेन वृषमहता केचि निपतिता भूमौ भिन्नशूलेन बक्षसि निरन्तर सरौ घेन केचिकृत द्राणा जिडे सेनानुकारिण प्राण ममचतुर्द साधना केशंचित् भाव छिन्न केचि पास तथा परे श्रीरामसि पितृन् मन्य मन्य मध्ये विदारिते विचिन्न जंगास्ते तो परे पितुरेयमासुरा एकबा बक्षि चरण केचित् दिवादिदा कृतः छिन्ने विचान्ये शिरसि पतिता पुनरस्थिता कबन्न युधे देव्या गृहीत परमा युधा ननुतुप्सा परे युधे तो रेलयस्त्रिता कबन्न छिन्न शिरस खड्गपाणि सदृश तिष्ठति वासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितै रथरागैशैरसुरै सभसुनर अगम्यस्य भवत् तत्र स्मारण प्रोडितो गमानद्य प्रचुर मध्ये चास्वर सैन्यमारयसुरवादिनां क्षणं तद्बलं सर्वं क्षीणं तथाम्बिकां निरीक्षं तथा मन्यं तृष्णादारुणमाचयं स च सिंहमानाद मत्सूर्य दितके शरीरे विमरारिणां वशनां च विचिन्नतं देव्या गणैस्तथा तत्र युद्धं तदाश्रये तथेषां तुसुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डे पुराणे साम्रिणके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये द्वितीय अथ तृतीय ओम नमः चन्निकाय ऋषिर्वाच न्यन्यमन्त सनिमं मम लोके महासुर सेनानि चक्षुर कोपाय विद्यमथामिकं सदेवी सर्वार्चन भवरे सुमारेश्वर तथा मेरुगिरे संमुतो वर्षणतो यद तस्य जता ततो देवी लीला एव शरत्करान् जगान तुरगान् बाणमेन्तारस्य वादिनं चिच्छेदसदनुसते जोदसाभि समकृतं विभेदस्य गात्रेषु सिद्धनमासुराय सचिन्न दन्नाभिरथ हताशो हतसारथि अभेदावत् ततां देवी खड्गसमद सीमाते खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगाम भुजे सभ्य देवी माप्यति वेगवान् तस्य खड्गो भुजं प्राप्य पफालन्द्रपन्नन् ततो जग्राशूलं स कुपादारुण लोचन चिचितत ततो भद्रकाल्यमासुर जाजुल्यमान तेजोभि रविबिम्बमिमाम्बर दृष्ट तथा पताशूलं देवी शूलमंसत तेन तत्सदानितं शूलं स च महासुर अत्यतस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मोपतौ आजगाम गजारूढ चामर त्रिदशादना स्वपि शक्ति मुमोचत दिव्यताद्रमिका द्रुतम हुङ्काराभियता भूमौ पातयामास निष्प्रमं भग्नसति निपातिता दृष्ट्वा आक्रोध समन्विता चित्से चामर शूलं बाणैस्तपिशा छिन्नते ततस्मिन् समुत्पत्य गजकुम्भन्तरे तथा भावियुधेन युधे तेन चैत्रिदशारेण युध्यमानौ ततो तस्मिन्नागामि आगतौ युधाते सम्रदय प्रहारैरति दारुणै ततो वेगा खमुपत्य निपत्य च मृगारिण करप्रहार शिरस चामरस पृथक् कृतम्
उग्रसम चरणे दिव्य शिलशिलादि विराति दन्तमुठी तले चैव कराली च निपाति ततोदे कृदा गदापातै चूर्णयामास चोदत भास्कलम्बी निपालै च बाण्रे तथा तथान्धकम बाणे तान्द्र तथा अन्धकम मुग्रं च मुग्धभिमिं च तथैव च मानो त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरे बिडालास सिनाकायत पातयामास वैश्वरा दुर्धरं दुर्मुखं च बहु शरणिनेमक्ष एवं संक्ष्यमाणस्तु स्वने महिषासुर महेश्वर सुपेण तासमा सतङ्गणं काञ्चित्तुर्न प्रहारेण क्षुरस पापरान् लाङ्गुलतारित स्त्रिगेमं च विदारितं वेगेन काञ्चित्तपरान् नदेन भ्रमणेन च निशं पातयामास भूतले नित्य निपात्य प्रथमा नित्यं मभ्यावतसुर शिमन्त महादिव्य कोपं चक्रतत्वम्यकः सोऽपि कोपात् महावीर्य सूर्यसन महितल श्रियं पर्वतयं च चिच्छेद च बेगा ब्रह्मण संक्षण महितस्य विश्रियत लाङ्गुलेन हत चाब्दे प्रावयामास सर्वतः दूतं खण्डं खण्डं च खण्डं खण्डं योर्गन दूतं स्त्रिङ्गं तमिन च खण्डं खण्डं योर्गन श्वश्व निराश सतसो निपेतो नभसो चला इति क्रोधास मन्माता तं पततं महासुरं दृष्ट्वा च कोपं तद्वदाय करोतु साक्षिता तस्य पासं तमन्द महासुरं तत्याजमाय संरूपं सोऽपि बद्धो महामृदे तत सिंहो वत्साद्यो यावत् तस्य अम्बिकाशिरा श्रीमन्तावत् पुरुषा खड्गपाणि सदृशय तथैव सुपुरुषं दिविचिच्छेदसायकै तं खड्गं च महासादं तत सुमन् महागज करेण च महासिमं तच्चकर्षकरं जगत च तच्चकर्षकरं देवी खड्गेन निरक्तं ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थित तदश्वमयामास त्रैलोक्ये चराचरम् अतः क्रुद्धा समानमाताः चन्निका पानमुत्तमं पप पुनः चैव सहसा रणलोचनं नन्दरथ सरस्वपि बलवीर्यमथो तत बिडानाचिच्छेव चन्निकां प्रतिभूतरान् साचतान् प्रयतान् देवी चूर्णयन्ति सरोत्करै उवाच तमथोभूत मुखरागा कुलाक्षरं दिव्याच गज गज क्षणमूढ मधुयावत् पिबाम्यं मया तया हतेत्रैव गजिषन्तु सुदेवता ऋषिवाचः एवमतः समुत्पन्न शरणतमः पादेन क्रमकण्ठे च शूलेन ततः सोऽपि पदाक्रान्तः तस्याहं ततः अधनिष्क्रान्ते वासे दिव्यवीरेण संवृतः अधनिष्क्रान्ते वासौ युद्धमानो महासुरं तयमासना दिव्या शिरक्षिप्त निपातितः ततो हासनकृतं सर्व दैत्यसन्नादतः तद् प्रार्शत परं जग्मु सकला देवतागण तुष्टभूतं सुरान् देवी सा दिव्ये महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुं च सरोगण बभुपुण्य तथा वाता सुप्रभुविद्यवाकरः इति श्रीमाकं प्रणयसामिनिके मनन्तरदे महात्म्ये तृतीय अथ ऋषिरुवाच अथ चतुर्थ ऋषिरुवाच ओम शक्रादय सुरगणानि यतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मैश्वरारि बले च दिव्या तां तुष्टुभु प्रणतिनं रसिरोधरां सा भाग्वी प्रार्सपुलकोद्गमचारुदेहा दिव्या तत्मिनं जगदातं सहिता निशेष देवगणसहिते समूह मोत्या तामम्मिकामखिल देवमहर्षिपूज्यां भक्त्या न तस्मै दात शुभानिशानयस्याः प्रभाव मतुलं भगवन् अनन्तो ब्रह्मारचने भक्तमलं बलं च साचन्निकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च स्वपवस्य मतिं करोतु श्री स्वयं सुकृतनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मना कृतदे मृदे सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजन प्रबलस्य लज्जा त्वां तं नुता स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतद् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवे सद्दान्तवाद्भूतानि सर्वेषु देव सुरदेव गणाधिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषरे न ज्ञा एषा हरिहरा दिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सबूतः मव्याकृता हि परमां प्रकृतिं समाद्य यस्तः समस्त सुरतां सबुधिरणेन तृप्ति प्रयन्तु सकलेषु मुखे सुदेवे स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्ति हेतु उच्च तमत एव जनै स्वदा च यमुति हेतुरवचिन्तमः व्रतातः नव्यासुनिन्दे सप्तस्वरे मोक्षार्थी मुनिविरास समस्त दोषरे विद्याशिषा भगवती परमायि देवी शब्दात्मिका सुविज्ञान मुद्गीतरम्य पदपाठ वचन सामनं देवी त्रयी भगवती भवभा बनाय वातं सर्वजगतां परमातिहन्त्रे मेधासि देवीता किल सहस्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौर समगा स्त्रीकैटवादिरेककृता दिवासा गौरी तमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा ईषत् सासमबलम् परिपूर्ण चंद्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रतिरेकरसम तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्टा देवी कुपितान् ब्रुकोटी कराल
मुद्यत् शशाङ्क सदृश छवियन्न सद्य प्राणान् मुमोषास्तदिव चित्रं कर्जीवसे कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयति कोपवति कुलाने विज्ञातमेतद् तदुनैव तदा तदेतन्निधं बलं सुविफलं महिषासुरस्य तेषां मता जनपदे सदनानि तेषां न शशि दति धर्मवर्गः धन्यास्तैव निवृत्तः मदवृत्तधारा येषां सविभया भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्म यथादिनं प्रतिदिनं सुकृतं करोतु सुखं प्रयन्ति ततो भवति प्रसादात् लोकात्रयेऽपि फलदानुनते वित्तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी का तदन्य सर्वोपकार करणार सदा द्रचित्ता एभिरहते जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्यमिदं प्रयान्तु मत्वेति नून महिस्तां विनियंसि देवी दृष्टव्यक्ति न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुराय प्रयति सहस्रं लोकं प्रयन्ति ततोऽपि सहस्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते श्वेते सुस्वादि खड्गप्रहार निकर स्फुरणै तथोग्रहे शूलाग्रकान्ति तन्मत एव त्रिशोऽसुराणां यन्नागतापि पिलरकजुषां निधान मुद्गितरम्य पदपाठ पचं ससाम्नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तां सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री मेधासि देवी ताखिल सहस्रसारा दुर्गासि दुर्भवसागर नौरसंगः श्रीकैटवादिहृदयैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलीकृत प्रतिष्ठा दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवी शिलमरूपमने वीर्यं संतृप्तः पराक्रमं वरीषपि प्रकटयति तदा तदा तेनोपमभवति पराक्रमश रूपं सहस्रभयहार्यति हरिकुत्राचिते कृपसन्निष्टं तदेता त्वयि बद्धे वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमिद्दघनं रिपुनाशनेन त्रतं च सम्मूर्तिं देवतानितं दिवं रिपुगणा भवमस्तपात मस्माकमसुरारि भावं नमस्ते सुलेन पायनो देवी पायि खड्गेन सम्यके कण्ठः सुनेन पायि चापजने सुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतिचं तन्निक रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन शूलस्य उत्तलस्य तथेश्वरी सौम्य निरूपाणि त्रैलोक्यविचरन्ति ते एनि सत्यन्त घोराणि तन्द्रक्षं रक्षता भुवं खड्गशूल गदादीनि एनि शास्त्राणि तेम्मिके करपल्लव संगिनि तन्द्रक्षं सर्वतः ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी कुसुमनवै अचितं जगदात्री तथा गन्धानुलेपने भवते समस्ते त्रिदशै द्विविधपशुपिता प्राप्रसाद सुमुखी साचतं प्रयतान् सुरान् देवी उवाच बृहतां त्रिदशा सर्वे यदमत्तो विवाञ्छितं ऋषिर्वाच भगवत्याः कृतं सर्व न किञ्चिदपि विद्यते यदं शत्रुस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोधत एतासु मृता महेश्वरी वृषाः यदि चापि वरोधयात् त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता तं नो हिंसेथा परमापद मत त्वया ललनाजने तस्य पित्ताति विभवै धन्तारादि सम्पदं प्रीतेतं भवेत् अहं भवेत् सर्वदा मिकेरि श्रीवाच तदेव कथितमुप शम्भुपसा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत वेतैषिणे पुनश्च गरुदयाचा समुदता तपद बधा दुष्टदैत्यानां तथा सुमनिषुमयो रक्षणाय च लोकानां देवानां पकारिणीं तसृणसमयाख्याता यथावत् कथयामि ते इति श्रीमहापुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थः अथ उत्तम चरित्रस्य रुद्र ऋषि सरस्वती देवता अनुष्टुभ छन्द भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीजं सूर्य स्तोत्रम सामवेद स्वरूपम श्री सरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तम चरित्र जपे विनियोग ध्यानम ओम घंटासु लहलानि शंख मुसले चक्रं धनु सायकम् आस्ताय ददति किलं अनंत विलस चित्तं तुल्य प्रभा गौरी देह समुद्रभाति नयनम् आधारभूता महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनवजे सुम्माद दैत्यादिने क्लीं ऋषिर्वाच ओम पुरासमनि सुम्माभ्यं श्राभ्यं सचिपते त्रैलोक्यके भागं तरितामदबलास्रा तावेव सूर्य तद्वदधिकारं तथैन्नकं मोक्षभैरमथ्यां च चक्रते वरुणस्य च तावेव मनश्च चक्रतुर्बन्य कर्म च तथैव विनोदा भ्रष्टराज पराजितः रीताधिकारा त्रिदशा ताभ्यं सर्वे निराकृता महासुराभ्यं तं देवी संसवन्त पराजन्त अस्मत् वरदतो एतावन्मिनहला फाल्तुभातां नाशयस्यामि तर्षणं परमपद इति कृतमतिं देवी हिमवन्तं नरेश्वरं जग्मुत ततो देवी विष्णुमाया प्रतिष्ठितो
विष्णुमाया प्रतुष्टभू देवा उचु नमो देवे महादेव्यै शिवायै सतम नमो नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरदात्रे नमो नमः ज्योत्नाय चन्द्ररूपिण्ये सुखाय सतम नमः अति सौम्याय रौद्राय नततसे नमो नमः नमो जगत् प्रतिष्ठाय देवे कृते नमो नमः दुर्गाय दुर्गापाराय साराय सर्वकारिणे कल्याणे प्रणता रौद्राय नमो नित्याय गौरीदात्रे नमो ज्योत्नाय चन्द्ररूपिण्ये सुखाय सतम नमः कल्याणे प्रणता सिद्धे सिद्धे कवि नमो नमः नयते भू भृतां लक्ष्मै सर्वणै ते नमो नमः दुर्गाय देवपाराय साराय सर्वकारिणे ख्यातै तथैव कृष्णाय धूम्राय सतम नमः अतिसौम्यात् रौद्राय नततसे नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देवे कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाया संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः इंद्रियाणाम् अधिष्ठाते भूतानां चाखिलेषु भूतेषु देवे नमो नमः चित्रूपेण या कृष्ण मे तद्व्याप्यं जगत् नमस्तस्यै नमो नमः श्रुतासुरे पूर्वमभीष्ट संश्रय तथा सुरनृण दिनेषु सेविता करोतु सानशुभे हेतुश्वरी शुभानि भद्रा नेमिहन्तु चापद यशं प्रतञ्चो तदते तथापिते रश्माभिरीशा च सुरे नमस्यते यच्च स्मृत तत्क्षणमेव अन्तिनो सर्वपद भवति विनम्रमूर्तिवीरिशिरोवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्ययुते जन्नवेन्द्रपननं साभवत्रां सुरांशुभ्रुभभिरितु तत्र शरीरे कोशादत्तस्य पार्वतेन श्रुतमिका कौशिकैति समस्तेषु पार्वतेन श्रुतम् स्तोत्रममैत क्रियते सुमदैति निराकृते देव्यै समरे निशमेन पराजिते शरीरे कोशादत्तस्य पार्वतेन श्रुतमिका कौशिकैति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यापि निर्गता यन्तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमालयकृता सया तत्त्वमिका परमरूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श च नमन्नं च वृतं सुमनिषुमयुताभ्यसु न च ख्याता सातिभ्यसु मनोहरा कापेति श्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाचलं नैवेतादि क्वचित् रूपं केनोचित् दुत्तमं ज्ञाप्यतां चाप्यन्ते विक्रियन्तं सुरेश्वर श्रीरत्नमतिसारङ्गे द्योषयन्ति सातु तिष्ठति तत्तेन तान् भवान् दुष्टमर्हति यानि रत्नानि मणय गजस्वती प्रपुत्र लिखति समस्तानि समस्तमन्ते गृहे ऐरावत समानितो गजरत्न पुरन्दर पारिजातरचय अतिशन्य श्रुताय विमानं वाहनं सिंहं विमानं हंसमेतमेतति भूतानि यदा भूतम निद्रे समय कांचन साध तिष्ठति तथा यं सन्नबर परस प्रजापति मृत्युर्कान्तदानः सरेशतितं वृतः पाशशलीर राजस समस्तं बन्धते गृहे निशुमजाति जातः च समस्तान् बन्निरत्नय बन्निरेन्दपि बन्निचापि तदौतुभ्य मंगिशौच सुभाषसे एवं दैत्य रथानि समस्तानि ऋतानि ते श्रेतमेश कल्याणि तेमान् कस्मान् गृह्यते ऋश्रवाच निशम्येव च सुम्ह सतदा च नमुन्नयो प्रेषयामा सुग्रमं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति चोत्तमं सा गता वचनान् मम त्वा यथा चाव्येति सम्प्रात तथा कार्यातया लघु सतत्र गत्रतयास्ते शैलदेशो तिशो मने साति देवी ततप्रह सक्षमधुरे गिरादूतवाच दैत्येषु प्रहितो बलवान् बलसंवृतः
देवी दैत्येश्वर शुम्भ त्रैलोक्य परमेश्वर तोहं प्रीतितेन तस्मै गतः अभ्यदावत् सर्वासु यदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यार्ये यदा यशृणुष तद् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञवानः सर्वं नुपश्यां पृथं त्रैलोक्यमिन्द्रो वरदां या मम वश्य विशेषतः तथैव गजरत्नं च ऋतदेवेन्द्रवानं क्षीरोदमथनोद्भूतः भूत नक्षं मामदे उच्चैः श्रवसं प्रीतिर्समर्पितं यानि चन्नं देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि मन्येव शोभने श्रीरत्नभूतां तां देवी लोकमन्य महाभयं सातं गच्छ त्वे रत्नभुजो भयं ममापि निशिवं विक्रमं भजतं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूतासि यतः परमेश्वर्यमतलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् यतः बुद्ध्या समालोक मत्परिग्रहतां प्रजरिश्रुवा च इति तदा देवी गम्भीरस्थमहागजौ दुर्गा भगवती भद्रा एदं धारिते जयदे देवी वाचः सत्यमुक्तं तया नात्र मिथ्या तत्क्रियते नित्यं त्रैलोक्यः दीपति शुम्भो निभृत्सा पितादृश किं कर्म प्रत्ययतः मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रुतमुत्पृतं प्रतिज्ञां कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यमोदपपुहतु यमोवादि पलोलोके समेवता भविष्यति तदा गच्छति संवृत निशुमवमासुरः मां जिताकिं चिरेणात्र पाणिपिनन्तु मे लघुतुतवाच अभिलिविताशिवाय ममतं तन्मे भवि मङ्गरत त्रैलोक्यपुहं तिष्ठे दग्रेषु मनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वदेवानामयि विधि तिष्ठति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्रित्वमेकिका इन्द्राद्य सकलां देवाः तुष्टवां सम्मुखे सुम्मादीनां कथं तेषां श्रीयत्न सम्मुखं सातं गच्छ मम भवतः पार्श्वं मनिशुम्भयो तेषा कृष्णविनिर्दुतः गौरवमगमिष्यसि देव्युवाच एवं मेतद्बलि शुम्भो निशुम्भं चापि वीर्यवान् किं करोति प्रत्ययामे यदा लोचिता पुरा शतं गच्छ मम भोक्तः एतत् सर्वमयावृतः तदा चक्षा सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु यत् श्रीहरिओं श्रीमद्पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमात्मे पञ्चम अथ षष्ठ ऋषिर्वाच इत्याकरणमतो देव्या सदुतमस्फुरित तदा शक्रो प्रादैत्यानामधिपं धूम्रलोचन हे धूम्रलोचन स्वतं सुसैन परिवार तमान् बलं दुष्टके सहकर्षण विवलां तत्परित्राण कांचित् यदि व्यतिष्ठते परस्थान्तव्यो मरो वापि एक गन्धर्वे बबा ऋषिर्वाच अज्ञातस्य ग्रमधूम्रोचनं प्रत्यतः सहस्राणां मसराणां दत्तं एव सदृशं ततो देवी त्वन्यां समस्तां जगत् प्रयाति मूलं समिशुम्भयो न च प्रत्यत भवति मद्वतां पैशसि ततो बलनेमिव केशाकर्षण विबलान्ति विवाच दैत्येश्वरेण प्रयतो बलवान् बलसंवृत बलनेशनामिव ततो किं च करोम्यहं ऋषिर्वाच इति तस्य वेदावता मुष्टिमधूम्रलोचनम् ओङ्काराभियता भस्मसाचकारमिका ततः अतः कृतं महासैनं मसुराणं तथा मिकाम बवर्षाकै तिक्षे तथा सत् परसदै ततो दूतशतः कोपात् कृत्वं ततो दूतशतः कोपात् कृत्वा नाम भैरवं पपासुरसैन्यं सिंहदेव्या स्ववाहनं कांसिन प्रहारेण शिरां चित्सापरान् आक्रसधरेणान्यं जगान च महासुरान् केशंसि पाठयमास नखे कोष्ठं केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विचिन्यमा शिरसि कृताथेन तथा परे पपोच कोष्ट्या धन्यतां केसर क्षणं बलं सर्वं क्षयन्नितमात्मना तेन केसरेण दिव्या वाहनेनाति कोपिना श्रुत्वात्रं श्लोकं दिव्या नियतं तमुलोचनं बलं चक्षन् कृष्ण देवी केसरेण तथा सुखोपदैत्याधिपति सुमप्रस्फुरिताधर आज्ञापामासचतौ चन्नमुन्न महासुरौ ये चन्न हे मुन्न बलै बहुलै परिवारितौ तत्र गत्वा च ससमान्यतां लघु केशस कृष्णवद्भाव यदीव संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वे रसुरैरपि निहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमाक्रमितां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां श्रीहरिओं इति श्रीमद्पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमात्मे षष्ठ अथ सप्तम ऋषिर्वाच आज्ञातवते ततो नैत्यचन्नमन्न पुरोगमा चतुरङ्गबलोपेत युधा ददृश्यते सुरा तत्र ज्वालाभ्यस्तदिगन्तरम् ददृश्यते ततो देवी
विषनाख्यं व्यवस्थाम सिंहसो पहिले सन्द्रेण शृङ्गे माति काञ्चने त्रिठुतां तथा समपन्य मध्यम चक्रोत्तम आक्रेड चरेणञ्जन तथा मेत्र समपदा तथा कोप चकार चाहिँ अम्बिका तन्पति कुपिच्चास्य पदनं मसिपूर्णमुपत्तदा भ्रुकुटी कुटिला तस्य ललाटफलकातृतं कारिबला कराल वदन विनेशकान्त शिपासिने विचित्र खट्टङ्गधर नरमाला विभूषण दीपी चर्म परिधान सुष्कमा साथी भई रवाह अति विस्तार वदन जीवाल नविसन निभग्न रक्तनयन नादापूर्ण दिगम नादा पुरी तदिङ मुखा सापेकेन विपत्ता घातयन्ति महासुरान् अन्ये च मसुराणां परं भाषिका कुशग्राही योगण्डसमन्वितं समादायिका हस्तेन मत्स्यचापरां तथैव तुरगै रथं सारथिना सह निक्षुमदर्शनै सतीभैरवम् एकै जग्राकेशेषु ग्रीवायां अथ चापरान् पादेन क्रमकण्ठे च शूलेन पादेन क्रम्य मसुरां तैमुक्तानि च अस्त्राणि महास्त्राणि तथाश्रये मुखेन जग्रारुषः दर्शनेऽप्यन्यपि बालिनं तद्बलं सर्वं मसुराणं दुरात्मनां ममदाक्षन्यः तदा ताडयत्तदा अशिनानियत केचित् कट्टङ्गताडितः जग्मे सुरसुर दमठागर्भिय तथा क्षणं बलं सर्वं मसुराणां तथाम्बिकां दृष्ट्वा चन्नो विद्युक्राम्यं तं खालिं मतिभीषणाम् तान्काली मति भीषण सरवर्ष महाभिमय तथा च महासुरम सदा चक्र च मुनिक्षित सहस्र च तानि चक्राण्यनेकानि मिश्र तानि चक्राण्यनेकानि मिश्र सन्तन्मुखम बभु यथार्कभिमानि शुभमनि गणोत्तरां ततो जगाति रुषा भीमा भैरनानि कारिकराल वदन विनिष्कन्त शिपासिनि कालिकराल वदन न कालिकराल वक्त्रातः दुर्दशात सुनोचला उता च मासिमं देवी मन्यवदावत् गृहीता च निकेशेषु शिरस्तेन श्राचिनत् अथ मुन्युपदवन तं कालीमत् दृष्ट्वा त्वं लिजातम पपात देवी साखडाभि तमृता हतशतं ततसनं दृष्टचन्नं निपातितं मुन्नं च सुमावीर्यं देशोभयातरं शिरचिन्नसकालिस्य गृहीता मुन्नमयतः प्राप्रचन्नत मिश्रचन्निकां यथा तवा परितः चन्नमन्नौ महापशु विद्वेषं शुभम निशुम्य हनिष्यसि ऋषिरुवाच तवानि ततो दृष्ट चन्नमन्नौ महासुरौ उवाच काली कल्याणी ललितां चन्निकां वच यस्मात् चन्नं च मन्नं च गृहीततमपगत चामुन्नेते ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि तिसृमात्मनाळे सावर्णिके मन्नन्तरे देवी महात्मे सप्तम अथ ध्यानम् अथ अष्टम ऋषिरो ओम ऋषिरोवाच सन्येच नियते दैते मुन्येच बिन्पातिते बहुलेषु त सैन्येषु क्षेतेषु सुरेश्वरः ततः कोपापराधीन चित्तशून्य प्रत्येपवाम् उद्योगं सर्वसैन्यं दैत्यानि सह अद्य सर्वलय दैत्य षडशीतिहृदयदा कम्मुन चतुरशीति निरेन्तु स्वबलभृतः कोटिवीर्येण पञ्चशत् दशुराणां कुलानि वै शतं कुलान् दम्राणां निर्गच्छन्त ममाज्ञा कालकादौता मर्वा कालिके यस्तथा सुरा विद्यासदा निरेन्तु अज्ञातर्ता मम नित्याज्ञातसुरः पति सुमभैरव शासन निर्जन महासैन्यम रसुरे भौरेवृतः आयन्त चन्दिकातिष्ठ तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासन प्रयामास धरणि गगनान्तरं ततः सिंहमानाद मत्स्यवा कृत्वा नृपः घण्टास्वनेन तन्नाद अम्बिका चोपब्रह्महदे धनुजासिंह घण्टानां नादापूर्णमुखा निनाद विषये काली जिगे विस्तारितानन तन्निनामुपश्रित दैत्येन निरेण्य चतुर्दिशां देवी सिंहस्तथा काली सरोषै परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप मीनाक्षासुरदिशां भवाय अमरसिंहानां बलवीर्यबलान्वित ब्रह्मेश गुरुविष्णुनां तथैव शक्तय शरीर विनिष्कम तद्रूपचनिकायो ईशदेवस्तद्वृत्तम यथा पुष्णबाणं तदेव शक्ति रासुरये ययौ हंसौत विमानाग्रे साक्षात् मण्डलम् अयन्त ब्रह्मण शक्ति ब्रह्मणति विधीयते माहेश्वर विशारुडा त्रिशूलवर्धाने मायी बलप्राप्त चन्द्रिका विभूषण कौमारी शास्ता च मयूर परमायन उद्यममय दैत्य नमिका गोरूपिणी तैसवताय वैष्णवी शक्ति गरुडो परिसंस्थिता शङ्खचक्रदा श्रृङ्ग गृहीत परमायुधः शङ्खचक्रदा खड्ग
हस्तमपायौ यज्ञभारा रूपम मतुलं रूपया विव्रतो हरे रक्ते शक्तिमपायौ तत्र भारा विप्रति तनम नारसिंहस्य विव्रति सत्रिसम्बपुः प्राप्त तत्र सटाक्षेप शतवीर संहति भद्र तथैव चन्द्री गरुडो परिसंस्थिता प्राप्त सहस्र नयन तथैव सा ततः परिवृतास्ताभि ऋषानो देवशक्तिभि अन्यं तावा शीघ्रं मम प्रत्याचन्निकं ततो देवी शरीरास्तु विनिक्षासिनी चन्निका शक्तिरत्युग्र शिलानदिनी साक्षादुग्र चटिल मिशानम पराजित दूतप्तं गच्छ भगवान् पार्श्वमुनि शुम्भयो भूयिशुनि शुम्भस दानववद्गतभव यचानि तत्र विद्यासमुपस्थित त्रैलोक्यमिन्द्रभवता देवासन्त अभिर्भुज इयं प्रयात तालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा चक्षः तृप्यन्तु मक्षितापि सितेन ततो निवेदयतेन देव्या शिवा स्वयं शिवद्युतिलोकेशिन् तस्मै खामि आगता तेऽपि श्रुता वचो देव्या सर्वगतमाश्रम ममता जग्मु तत्र पुरितः जग्मु तत्र कात्यायनी स्थितः तत्तपवृते ऋषानो शत्रुष्टिभिः बवर्षा रुद्रं सर्वा स्तां देवी ममरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलसुत्सापरान् चिच्छेद लीलान्मातः धानुमूर्तैर्षुभिः तस्याग्रत तथा काले शूलपात विदारितान् खट्वङ्गपोकितान् कुर्वति व्यचरतः कमण्डल सताशिव हतवीर्य हतौजस ब्रह्मणि च करोच्छत्रं येन स्वदापति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यजन कौमारी तया शक्त्या तथा शक्त्यातिकोपन अन्यकुलिशपातेन शतशोथ दैत्यदानव पितृजा पृथ्व्या हृदय प्रहर्षण तुन्नः प्रहारा विध्वस्तम दमठाकसहस्रश भारामूर्त्यान्यप छत्रेण विदारिता नख विदारिता सन्यं भक्षितमासरान् नारसिंह चतारौ नादापुरदिगम्बरा चन्नाट सुरसुर शिवदूति विभूषिता पितु पृथिवी पतिता तांसका ततसा तदा इति मात्रं गृहं क्रुद्धं ननदाचासुरान् दृष्ट्वा मुपायै विविधै धनुमुक्ते ऋषैनिकः फलान् परं दृष्टा तेषां मातृगणार्थितं यद्यमिमयो कृतो रक्तबीजो महासुरः रक्तबीजो भूमौ पपोत शरीरतः समुत्पत्ति मेदिन्य तत्प्रणयमासुरै युधाः कलापाणि शक्तित्रयमासुरान् तथैच्छन्द्रशुभद्रेण रक्तबीजमताडयते कुलिसेन हतस्यासु बहुशुस्राशोभिनं समस्त ततो युष्मं द्रुपातस्य पराक्रम यावन्तः पतिता तस्य शरीर रक्तसंविन्दव तावन्त पुरुषा जाता तद्वीरबलविक्रम ते चापि विदु तत्र पुरुषा रक्तसम्भव सममातिभिरुतुग्र शस्त्रपाततिभीषण पुनश्च वज्रपातेन शर्तमशिशिरो यदा बभारक्तपुरुषा तत दत्त सहस्रश वैष्णवी समरैश्चैनमः चक्रेणाभि जगानः गदया ताडमात अनृतं सुरेश्वरं वैष्णवी चक्रवीनस्य रुधिरास्त्रम्भवे सहस्रगैव तत्र माणयमहासुरैरे शक्त्या जगान कौमारी भराई च तथासिन माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजमहासुरं सचापि गदया दैत्य सर्वैवनं पृथक् मातृकोपात् समादिष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य पतते बहुधा शक्तिशूला दिविर्भुवे पपादे बाणोरगाये सपात सुर तेंचा सुरास्त्रिक संभूतये सकलं जगतये भूतये रसुरै सकलं जगतये व्याप्तं तत्रे देवा भय जग्मुरुतमं तान् विषन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चन्निका प्रासत्तरम् उवाच तमथोद्भूतः मुखरागा उवाच काली चामुन्ये विस्तृणं वदनं कुरु मस्त्रपातः सम्भूत रक्तबीजमासुरं रक्तवृत्सतम भक्तेन वेगिना भक्ष्यन्तं शरणळे तदपुन्नासुरान् एकं क्षं दैत्यं दक्षिणोत्तरमाशतिः भक्षितं तदा चोग्रा पश्यन्सा परे ता इत्युक्तः त्वं ततो देवी शूलेनाभि जगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजं
शोणितं ततो सावधानाथ गदया तत्र चन्निकां सत्सवेदनचक्रे गदपातुल्पिकामपि ततया च देहात्सु बहुशुस्त्राभ्य शोणितं एतस्य वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रयच्छति मुखे समुद्गता एष्या रक्तपाताल्मासुरां तां सखात चामुण्डा पपौतस्य शोणितं देवी शूलेन वज्रेण भारैरष्टिररिष्टिभिः जगान रक्तः बीजं तं चामुण्डासां श्रुते न पपातमयि पृष्ठे सहस्रसंहतः निरतस्तमयि पाल रक्तबीजो महासुरान् ततस्ते असमपुलम बपुस्नन्प तेषामात्रे गणो जातो ननदास्त्रिक् मथोद्दत इति श्री मार्कण्डपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये अष्टमः ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्तं देव्या चरितमातुं रक्तबीजमदास्त्रात् भूयच्चाम्यं श्रोतु रक्तबीजनिपातिते चकार सुमयत्कर्मणि सातिकोपन ऋषिवाच चकार कोपमतलं रक्तबीजनिपातिते शुम्मासुरं शुम्मतः हतिशुभाचाहवे अन्यमानमासनं विलोक्यं समवाम् अभेदावनि शुम्मत मुखे सुरसेनया तस्याकृत तथा पृष्ठ पार्श्वे च महासुरा सन्दतष्टपुट्टाकृता हन्तु देवी उपायो आजगाम महावीर्येषु विश्वपर्वितः निहन्तुं सन्धिकार्कोपाद् कृता इदं तु मातृभिः ततो इदमतिवासे दिव्यशुम्भस्य चोभयो शरातदं मेघ्रमं मेघयोरेव वर्षचो चिच्चेतसचनान्तव्यं चन्निकां सुस्वरोत्करे ताडिते वाने सहस्रमहेश्वरे निशुम्भोनीतं खड्गम चर्मचात सुप्रभम अताड़द मुनिशिमं दिव्याबानमुत्तमं ताडिते वाने देवी सुरक्षापहान सुमदन चित्सेव चर्मचाप्यतचन्द्रकम छिन्ने चर्म खड्गे च शक्ति चित्सेपशोसुर तमांसदिदा चक्रे चक्रेण मुखात् ततः कुपादनाथो निशुम्भतः शूलं जग्रादानव आयन्तं मुष्टिपातेन देवी तत्साप्यचूर्णयतः अभ्यदान्त गदा सोऽपि चित्सेप चन्निकां प्रति सोऽपि शक्तिमुगोतात् सोऽपि देव्या शूलेन भिन्ना शूलेन वक्षसि ततः परशु हस्तं तम माथादान्तपङ्गमम आयन्त बाणोगै आयन्ति देवी बाणोगै रपातत भूतले तस्मिन् निपातिता भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातिर्व संक्रुद्धो प्रातिहं चन्निकां सरथसात्चै गृहीत प्रमाजै भुजैरष्टभिरतुलै हतस्य स्वभवो नमः तमायन्तं समालोक्यं देवी शङ्खमवदय यथं सपिदनुष चकारातिविश्वं पुर्यामास गगनं गं तथैव दिशो दशः दिशो दशः पुर्यामास ककुभो निजगान शनेन समादायिक सैन्य तेजो बदान्या ततः सिंहमानादै जयसमादै पुर्यामास गगनं गं तथैव दिशो दशः ततः काले समुत्पत्य गगनमताडयत् कराभ्यां तन्नादेन भक्त्रेण अष्टम्यां समादित्यं शिवदूति निनाद च तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भं कूपं परं यो दुरात्म तिष्ठति व्याजारमिका तदा यदा वै संवृतः दिवराकाश संस्थिते भवतेन शुम्भेन गत्य या शक्ति मुता ज्वालातिभीषणा अयन्तचन्निका वह्निकूटाभा सानिरास्ता मयल्कया सीमानादेन शुम्भस्य प्राप्तलोकं त्रयन्त्यं निर्गातं सुनगोरो निजबान बनिपते शुभं शुभनान्यं स्वाद्यपरान् चिच्छेदः स्वस्वरे गृहे शतशोचनस्तथ ततः तां चन्निकां क्रुद्धां शूलेन निताडते नतानियतो भूमौ निमृच्छतो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनाकार्मुकः आजगानसरे देवी कालिकेशरण्य तथा पुनः सकृता बाहूनां वायूनां मयूतं धनुजेश्वरं चक्रायुधेन्दिति च माछादा सुसुर ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गादुर्गातिनाशिनी सिद्धदत्तं चक्राणि सरोसै सायकस्तुतं
ततो निशुम्भं वेगेन गदाताडनं चन्निकाम् अभ्यदापतथां देवी अन्तुं दिव्यं सुमावृतः तस्य पतते वासु गदाचित् चन्निकाम् खड्गेन शीतधारेण शूलं समाददे शूलमास्तं समायन्तं निशुं चापयाति वर्मां हृदि विव्याशूलेन वेगेन चन्निकः निशं शूलेन हृदय निस्तृत पर महाबलो महावीर्य तिष्ठिति पुरुषोपधन तस्याः निष्कामतो देवी प्रत्यं सुतरं चिच्छेद खड्गेन ततो सा तद्भुवि ततः सिंहश्चकादोक्रम दंष्टाक्षुरसाधरान् असुरांश्च तथा काली शिवदूति तथा वरं कौमारी शक्तिभिन्नश्च केचिदेशेन महासुरान् ब्रह्मणी मंत्रपूतेन त्वेन निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नपेतु तथा परे बारायितुन्नकातेन केचित् निकृता भुवे खन्नं खन्नं चक्रेण वैष्णव्य दानवा कृतः वज्रेण चन्द्रेदंष्ट्राग्र विमुक्ते च परे केशम्नि सुरसुरा केचिमिठमा भयात् भक्षितां च परे काली शिवदूति मृगा धिपै इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देमात्मे नाम अथ दशम ओम श्रीवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानमलं चैव सुमकृतो प्रभीद्वच बलाबले पातिष्ठतं माधुर्ये घर्माव निसम्बलमाश्रिते देशच्छति मानिने देवी वाच एकै भाव जगतत्र तृतीया काम परा पश्यतां तुष्टम्येव विनश तद्भुगं ततः समस्ततां देवी ब्रह्मणि प्रमुखालयं तस्या देव्यः तस्या देवा स्तनौ जग्मो रेखैवासी तथाम्बिका देवी वाच अहं विवेत्या बहुवीर्येरो वेदा तथा तस्मृतं मम कव्य तिष्ठम्याजस्थिरो भव ऋषिरो वाच ततः वितेदिं देव्या सुमशोभायो पश्यतां सर्वदेवानां असुरां चारणां सर्ववर्षसितैः शास्त्रैः तथा चारणैः यदोर्मभूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानि शास्त्राणि शतशो दैत्यदानवः शतशो मम शतशो दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यचाम्बिका भजतं चञ्चलामा भजतं तानि दैतेन्द्र तद् प्रीतिघातकत्वे मुक्तानि तेन सहस्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भजन्तं लीलामगम् ओङ्कारोच्चारणा देवी ततः सरः शीतये देवी सादा यथ शोषुर सापित कुपिता तेन धनुचिते जते शुभे छिन्ने धनुषे दैतेन्द्र तथा शक्ति मथा ददे चिक्षेपति देवी चक्रेण तामुपति करे स्थितं तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं सुभान्मः वेदापतं देवी मदीपं श्रेष्ठर तस्य पतते वासु देह खड्गं चित्सेव चन्निकां धनुर्मुक्तै शीतै बाणै चर्म चार्मचन्द्रकम अश्वाहाद पातयामास रथं सारथिना सह ताश्व तदा दैत्य छिन्नतन् विशारदे जग्राह मुद्गरं गोर अमिकातन् हन्त्यत शिच्छेदत तस्य मुद्गरं निनयसरै तथापि सो वेदावत्वा मुष्टिमुद्यम वेगमान् समुष्टिपातयामास हृदयानि स्तुतो परं तस्याः तस्मिन् तपसा देवी तलमा ताडयत् तलप्रहारविहतो निपपातमयि तले स्वदैत्यराज सहसा पुनरेव तत्र उत्थाय च जगृहो चै देवी गगनमा स्थित तप्तापि सन्निराधारा युधे चन्निका युधे खतरा दैत्यः चन्निका च परस्परं चक्रतु प्रथमं शीतं मुनिमिस्मयकारकं ततो नित्यं शुचिरं ततो कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चिच्छेप धरणीतले शक्षितधरणी प्रातः मुष्टिमुद्यम वेगवम् अभ्यदां तव दुष्पात्मा चन्निका निधने छया तमायन्त ततो देवी सर्वदैत्य धनेश्वरं जगतां पातयामास भिन्त्वा शूलेन भक्षसि सगता सुपपातुर्य देवी शूलग्रमाक्षतः चालान् सकलान् प्रेतान् साधिपान् सपर्वतान् ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्ममे जगत्तान्तममितं निर्मलं च अन्नं नवः उत्पाकमेघास्वल्काये प्रागास्त्रमं ययो सरितो मार्गवाहिन्यां तथा शस्त्र निपाते ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निर्ममानस बभूरुनियतं तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगो अबाधन् तथा मान्ये नन्दितुप्सरुगणा बभु पुण्य तथा बाता सुप्रभुबुद्धिवाकर जदुन् शान्ता शान्ता दिग्जनीश्वना इति श्रीमद्पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दशम अथ एकादश ऋषिर्वाच ओम दिव्याते तत्र महासुरेन्द्रे चन्द्रासुरावन्नि पुरोगमस्तां कात्यायनी तुष्टिपीडष्टलाभात् भक्ताद् विकासिता सा
देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतत्वमेका मयि स्वरूपेण यत स्थितासि अपं स्वरूप स्थितया त्वयाद्य दाप्यायते कृष्ण मालङ्ग वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिमनन्त वीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहिता देवी समस्तमेतद् त्वं मयि प्रपन्नार्भुविमुक्ति हेतु विद्या समस्ता तव देवी वेदा श्रिया समस्ता सकलां जगत्सु त्वयैकया पूरितमं एतद् कात्य स्तुति तव्य परा परौति सर्वभूता यदा देवी भूतिमुक्ति प्रदायिने स्तमस्ते कावा भवन्तु परमौतय सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनशरीरते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिने विशेषोपरदोषते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वसाधिके सर्वनेत्रमेके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं सतिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसग्र विमानाग्र ब्रह्मणी रूपधारिणी कौक्षमक्षर के देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राभिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुकुटवृत्ते महाशक्तिधरे नगे कौमारी संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदाश्रांग गृहीत प्रमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतो ब्रह्मा चक्रे दंतो सुंदरे बारह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तु वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूप हतदंत कृतोदमे त्रैलोक्य त्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले वृत्त प्राहणे चंद्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूति स्वरूपेण हतदैत्य कृतोद्यमे घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्ट्राकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डमन्नमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेघे सरस्वती बरे भूरि भूति ब्रह्मरितामसि नियतते प्रसिद्धे से नारायणी नमोस्तुते सर्वेश्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राय न देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं लोचन सौम्यं लोचनत्रय पुत्रः पातुनः सर्वभूतेभ्यो कात्याय नमोस्तुते जरा कराल मतिग्रम शास्त्रसुधन त्रिशूल पातनो भित्र पापिभ्येन सुतानि बह असिना दैत्यते झांसी जसन पुरेतां जगत् सागंटा पातनो भित्र पापिभ्येन सुतानि बह असे चर्चत करो जल सुमय खड्गवता चन्निकता मनामि हम रोगानुशेषानपि हम सुतुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् तमाश्रिताय न पिपिन्दराणां तमाश्रिताय श्रायतां प्रयन्ति एतत्कृतमतया ददतमशिषदेवी आचराणां रूपैरनेकैव उदात्तमुक्तिकृतम् एकैतत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु दिव्येसादेव शिवाकेषु तत्तन्निन ममत्व कर्तते मान्नकार्ये विभ्राणं परिभाषि विश्वं रक्षं क्षेत्रोपपिशाचनगा दभा तत्र नलोयत पदान्मध्ये दभा अनलोयत तथादिमध्ये तत्र स्थितं परिभाषि विश्वं विशेषुरितं परिभाषि विश्वं विश्वात्मकाधार एषीय विश्वं विश्वस्य विद्यं भवति भवन्ति विश्वात्मिके तत्तैव नम्र देवी प्रसिद्ध परिपालयनोर्भितर निथम यदा सुरवदादिनेषु सद्य पपान् सर्वजगतां प्रथमां प्रयासो उत्पाकपाक जनितं च महोपसर्गां प्रणतानां प्रसीद सम देवी विश्वातिहारिणे त्रैलोक्यवासिनी मिड्ये लोकानां वरदा भवद्यो विवाच वरदां सुरगणां व्यथमेतद्वंश तमृतं प्रवक्ष्यामि जगताम् अपकारकम् देवा ऊचु सर्वदा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैर्विनाशनं देव्युवाच वैव सतन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशं सत्यमेव सुम्मुनिसुम्मजातनेव सुम्मं निसुम्म जैवान्यान् महसमपमासुरः नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर सम्भवा ततस्थो नाशिष्यां विन्याचल निवासिने पुनरप्यते रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रतितां च दानवान् भक्षतान् चक्रान् दन्ता रक्तदन्ता विभिषन्ति दाडिमी कुसुम उपमा ततो मां देवता सर्वे मत लोके च मानवा स्तुवतुवेद्यहारतम् सततं रक्तदन्तिकां उयच शतवार्षिकां हरिदन् सम्भवं मुनिभिः संस्तुता भूमौ समवेश्यामि यो निजः ततः सत्येन नेत्राणां निरीक्ष्यामि सन्मुनिं कीर्तयन्ति मनुष्याणां भक्षितामपि तां ततः ततो महखिलं लोकः सम्भवै भविष्यामि सुरावृष्टै प्राणधारकैः शाकम्भर्ति विख्यातं तन्वे नाम सम्भवी तत्रैव च भविष्यामि दुर्गमासुरं दुर्गादेवी ख्यातं तन्वे दुर्गादेवीति मासुरान् दुर्गादेवी ख्यातं
तनेनां भविष्यति यदा चाम्यं रूपं कृत्वा संख्ये रूपं कृत्वा हिमाचलो कृत्वा हिमाचले रक्षंसि भक्षणे मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तुष्यन्ति मूर्तय विमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा दर्णक्यं महाबाधा करिष्यति तदाहं ब्राह्मणो रूपं कृत्वा संख्ये असल्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय भविष्यामि महासुरान् ब्राह्मरिति च मां लोकान् पश्य तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्ता भविष्यति तदा तदा बतिर्यामि परीक्षामि ऋषं क्षयमति श्रीमार्गं प्राणे सावणके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये एकादश अथ द्वादश देवीवाच एभिशतैश्च मां नित्यं तुष्यन्ते असमाहितः तस्यां सकलां बाधां नेशयिष्यामि संशयं महिषासुरगः महिषा मधुकैटभनाशं च महिषासुरगः तकं कीर्तयिष्यन्ते तव बाधं सम्मन्येषु भयो न अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकते चेत् श्रोतव्यं च तथा भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृति किञ्चित् दुष्कृता सा पदा भविष्यामि न दारिद्र्यं न च योनिकं सत्रितो न भयं तथा दशतो न राजतो न योगात् नगतन कृतं भविष्यामिति शत्रुतो न भयं तस्य दर्शितो वा न राजत न शस्त्रान् न तो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मात् ममैतमातं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं सदा भक्त्या परं यस्तिनमितत् उपसर्गासमयस्तु महामारी समद्वाम तथा विचित्रमुत्पादं मम सन्ये मम तत्रैव पठिते समं नित्यं व्रतं तस्मात् मम इच्छामि भविष्यं तत्र संस्थितां बलिप्रदाने पूजायां मग्निकार्य महोत्सवे स्मरचरितमुच्चार्यं मात्रमे वचः जनता वापि बलिपूजां तथा कृतं शरत्काले पूजां क्रियते च वार्षिकं तस्यां ममैतमात्म श्रुता भक्ति समन्वितं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यशतानिभ्य मनुष्यमुत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय श्रुता ममैतमात्मं तथा चोभ्यत्संशुभा पराक्रम च युद्धेषु न जायते निर्भया पुमान् नृपभक्षन्ति कल्याण च प्रपद्यते नन्नैः कुलं पुरुषां महात्मा मम श्रीण्यतां शान्तिः कर्मणि सर्वत्र तथा दुष्टं दर्शने ग्रहपीडाश्चोग्रासु महात्मन् श्रेणं मम उपसर्गा समं यन्ति ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वप्न च निजं दुःस्वप्न चन्द्रपं दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकं संजात भेदे चन्द्रिणां मैत्री कर्मोत्तमं दुर्मित्राणां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षभूतपिशाचानां पठनं वेदनाशनं सर्वममैतमात्मं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पाण्डुपैश्च गन्धदीपै तथोत्तमै विप्राणै भजनै होमै क्रोधाक्षण्यै निवारणमै अन्ये च विविधैर्भोगैः प्रदाने वत्सरेय पृथिर्मे क्रियते तस्मिन् चर्ते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षा करत भूतेभ्यो जन्माङ्कितं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हाणि तस्मिन् श्रुते पैरी कृतम अयं पुंसामो न जायते युष्माभिष्टुवेतो यं च ब्रह्मर्षिभिः कृतः ब्रह्मणा च कृतास्ताभिः ब्रह्मणा कृतास्तास्तुत्वा प्रयच्छन्ति शुभं मतिम् अरण्ये प्राप्तरे व्यापि दावाग्नि परिवारितः दर्शने व्यावृतः शून्ये गृहीतो व्यापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा कृतेन चाज्ञं तो अन्योगन्योगतोऽपि वा अगृणीतो वा पातेन स्थितपोते मारणवे पपथान् सहस्रेषु सङ्ग्रामे वृषधारणे सर्वबाधासु घोरेषु देवाभ्यन्तोऽपि वा स्मरन् चरितं नरो मुच सङ्कटात् मम प्रभाव्य सिम्याद्य दर्शितो वरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते तस्मिन् चरितं मम तिसृवाच इत्युक्ता सा भगवती चन्निका चन्नविक्रमा पश्यतां देव सर्वाणां तत्रैवान्तरति यतः तेऽपि देवा निरातङ्का साधिक्रीडा कृता पुरा तया सुर यज्ञभाग भुज सर्वे चतुर्दिशान् देव्या च दैत्या च देव्या नियतो सुमये देवीरूपयुधे
जगपित्तंसिने तस्मिन् मग्रे तुलविक्रमे निशुमे च महावीर्यं शेषपातालमायु एवं भगवती देवी सानिध्यपि पुनः पुनः भूयचकृते भूप जगतं परिपालम तदेतद्मयते विश्वं शैव विश्वं प्रसूयते साया चिता च विज्ञातं तुष्टार्धि प्रयच्छते व्याप्तं तत्रैव सकलं ब्रह्मण्यं मञ्जनेश्वरं महाकाली महाकाली महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैवस्थिति भवत्यजा स्थिति करोतु भूतानां शैवकाले सनातने भवकाले नृणां शैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदागे शैवभावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैः धूपदीपादिभिस्तथा ददामि वित्तं पुत्राणां मतिं धर्मे गतिं शुभाम् इति श्रीमार्कण्डपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये 12 अथ 13 ऋषिरुवाच ओम ऋषिरुवाच एभिसते समा एतद्वकतं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावसा देवी ऐदं धार्यते जगत् दिव्या तथैव क्रियते स्वये भगवद्विष्णुमाया तवातमे वैश्य त्वेनन्य विवेकिनं मयन्ते मयितश्चैव मोहे सन्ति च परे तामुपैति महाराज शरणं परमेश्वरीम् आधारिता सैकन्द्रेणां भोगसर्गोपवर्गदा मार्गनिवासः इति प्रसादि वचं श्रुता सुरतस्य नराधिप प्रणिपत्य महाभाग तं स्थितस्त्रयम् निर्विण्णोतिमदेव राज्यं राज्यापहरणेन च जगाम सद्य तपसे सचपश महामुने ततो नदीपुलिनमा स्थित सच पैश तपस्यते देवी सूतं परं जपं तस्मिन् पुल्ले दिव्या कृता मूर्तिमयी महिम अरण्ये प्राप्तः चक्रतु तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणै निराहारौ यथाहारौ तन्नमस्य समाहितौ दर्शितौ बलिं सैव निजगात्रासु वीक्षितम् एवं समाधारम चैव योगी स्त्रीभिरेत्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राचन्निकां देव्युवाच यत् प्राप्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन तत्प्राप्ते देवा परितुष्टा ददामि तद् मार्कण्डेयोवाच ततो बभ्रे नितो राज्यं सम्भ्रियस्मिन् जन्मनि तत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यः त्वयो ज्ञाने बभ्रे निर्मयमानसम् तमेतद् महितं प्राज्ञं संगति विच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पयरे नृपते स्वयं राज्य प्रपन्नवान् हत्वा खालितं तततपविशते मृतस्य भूयसं जन्म देवः विवस्वत मृतस्य भूयसं प्राप्य जन्म देवी विवस्वत सावर्णिको मनोर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यश्च वरमतो विवाञ्छितं तं प्रवक्ष्यन्ति सिद्धे नपज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयोवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं परं बभूरुदत् सद्यो भविता ताभ्यामपि मभिस्तुभा एवं देव्या वरं लब्धा सुरथ क्षत्रियसभ सूर्यजन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनो एवं देव्या वरं लब्धा सुरथ क्षत्रियसभ सूर्यजन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनो श्री हरिओम श्रीमार्कण्डपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये 13 ओम या माया मधुकैटभ प्रमथिनी अन्माय सोन्मूलिनी या धूम्रे क्षणचन्नमन्नमतिनी हरतबीजासने शक्ति सुम्मनि सुम्मदयितदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा साचन्ये नवकोटि सहिति सहिता मम्पात विश्वेश्वरी स्तुतास्तरे पूर्वममीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिने सुसेविता करोतु सा न शुभहे तरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्ति च पद यशम्प्रतञ्चो दत्तदैत्यतापितये रश्माभिरीशा च सुरे नमस्यते श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभीक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गं गणाधिपतये नमो नमः।
ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जकेचः पृथिवीजे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः ओम सर्पेभ्यो थानपते सर्पेभ्यो नमः नागदेवताभ्यो नमः। ओम वंदे देव उमां पतिं सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वंदे नयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देव नमन्त चाप्सरोगणा नरा नमन्ति देवेश नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवशान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो एष वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं बकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषित कंठकर्ण विभरे नेत्रोत वैश्वानरे दन्ती त्वत्कृतसुन्दरं वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं गुरुचित्तवृत्तिमखिलं मन्यस्तु किं कर्मभिः किं मानेन धनेन बाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं स्तोत्र कलत्र मित्र पशुभिर्देहेन गेहेन किं ज्ञातै तत्क्षणं गुरं सपदिरे अजिं मनो दूरत स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम्। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षं यौवनं प्रत्यायन्ति गतः पुनर्न दिवस कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मी तोयतरङ्ग भृङ्ग सफला विद्युच्चलं जीवितं तस्मात् मां शरणागतः शरणद तं रक्ष रक्षार्जुन। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुधगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरण कृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवणं वा मनसं वा पराधं बीतं वा सर्वे तत्समस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासद्देवताभ्यो नमो नमः। ओम गं गणाधिपतये नमः। ओम धानपत नागदेवताभ्यो नागराज देवताभ्यो नमः। ओम सहस्र शिवाय नमः। स्थापित पूजित सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिश्रमया कृतं कर्म तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु। हरिश्रम नारायण।